Ukuthula makube nani, khotso masioni, khotso mapostola matle. Ke a le dumedisa kaofela batho ba le mahaeng, ke a le bulisa nonke bantu abase makhaya. Ke a le dumedisa kaofela ngibulisa wonke umuntu ukuthi uvuma uNkulunkulu futhi uthanda nokwethemba uNkulunkulu. Mo ke leng teng mo ke lefatsheng la Finetown, number 111 Central Street, Finetown, Johannesburg, or Finetown, Grasmere, Gauteng Province. Our main city, it is Johannesburg CBD. Johannesburg CBD is only 30 minutes from here or 20 minutes from here. Rona mo lefatsheng la Grasmere, Finetown. Finetown mo eleng teng bakwethu iseduze nase Lenasia South, iseduze nase Vlakfontein, iseduze nase Lehaye. Finetown haufinyana le Lehaye, haufinyana le Lenasia South. Finetown haufinyana Liloli. Finetown is just eduze nase Lens. Ngiyakubulisa la ukhona mntaka baba, ke awudumedisa mo lenting. Ngikubulisa ngila kule ndawo ngenhlonipho enkulu futhi nangothando olukhulu. Ngithi kuwena inkonzo la ekhaya ivuliwe. Kereke molapeng mona ibutsi. Inkonzo la ekhaya ivuliwe, isonto la ekhaya livuliwe, tshebeletso ibutsi. Re qala mosebetsi wa Modimo, re qala mosebetsi wa Sioni, re thoma mmereko wa Sioni, re thoma mmereko wa legodimo, re thoma mmereko wa go thusha batho ka tsela ya thapelo. Kereke ibutsi lefatsheng la Finetown, umwakho lona wenkonzo kuwakhelwe abantu ukuthi bamakholwa. Lo mwakho lo uwakhelwe abantu ukuthi bazokhonza la kule ndawo. La kule ndawo siyakhonza every Sunday. 11 o'clock kereke yaqala, inkonzo yangena 11 o'clock, 12, 1, 1:30 to 2 inkonzo yaphuma. Kule nkonzo inkonzo yomoya, ke kereke ya moya empa ke kereke ya apostola. Ke batla go understand. Bapostola masioni, bana ba metsi, bana ba swasho ke ena tshebeletso. Kunabantu ukuthi uyizamile impilo waya wonke umhlaba, wayefuna usizo but usizo awutholanga. Omunye umuntu uhlupheka kanje, uhlusha umoya wesithunywa. Lo moya wakho wesithunywa la kule nkonzo siyawudinga. Lo moya wakho wesithunywa la kule nkonzo sidinga ukuthi ukuphakamisele wona. Lo moya wesithunywa wakho lomile la kule nkonzo uzosebenza. Lo moya wesithunywa la kule nkonzo sizowulungisa. Lo moya wesithunywa la kule nkonzo sizowuphakamisa. Ngwaneso ke bua lona mo lenting. Ngikhuluma nawe mntaka baba la ukhona. Silana kule nkonzo, re mona tshebeletsong enana, re mona kerekeng enana, re tlilo phamisa moya wa manyeloyi, re tlilo phamisa moya wa manyeloyi a robetseng, re tlilo sebeletsa manyeloyi a robetseng, re tlilo sebeletsa manyeloyi a lang, re tlilo sebeletsa manyeloyi a wa seng a senyehile. Ngifuna ungizwe kahle. Inkonzo le yaseZioni, ke kereke yena ya Sioni. Inkonzo le yaseZioni, Zion. Inkonzo le. Re ka re tshebeletso lebitso la kereke ke Silo Revival Apostolic Church. Bapostola kaofela ke a o mema ngwaneso. Wena motho a re nna ke imetswe. Wena motho a re nna bophelo ba ka bo kopakopane. Wena motho a re nna bophelo ba ka bo eme. Wena motho a re nna bophelo ba ka ha bo ye pele. Wena motho a re nna bophelo ba ka ke bo bone hore ho etsahalang bophelong ba ka. Ke a o mema, ngiyakumema, ke a go mema, ngiyakmema wena mntwana wesithunywa. Ke bitsa bana ba manyeloyi, ke bitsa bana ba sithunywa, ke biza abantwana beladi. La kule nkonzo le sisebenza ngeladi. Tshebeletso yena re sebetsa ka ladi. Le nkonzo namhlanje ke di 17 tsa May 2026. Iqale namhlanje le nkonzo. Njengoba le nkonzo iqale namhlanje, bekumsebenzi wokuvula nje inkonzo, neribula tshebeletso tsatsing lena. Neribula tshebeletso. Besivula umsebenzi namhlanje. Njengoba kunje mntaka baba, ngiyakumema, ngiyakubiza, ke a go mema, e ba teng ka ro tshebeletso bekeng e tlang,
inkonzo iyangena every Sunday. Inkonzo yesiprofito, inkonzo yomoya, ke tshebeletso ya seprofito, ke tshebeletso ya moya, ke tshebeletso ya ho bula dintho, ke tshebeletso e tlo lokisa maphelo a batho. Every week inkonzo iyangena iba khona. Mntaka baba, re tlo rapela lo wena, sizokhulekisa lesimo lesi onaso. Kuyimanje uyagula. Kunabantu abashiya inkonzo ezinamandla la eNingizimu Afrika, umuntu ahambe ephesheya kwamalwandle ayofuna ukukhulekelwa, aze omunye azashona ngaphandle, impilo yakhe ingashintshi. So ngwana mme, iba khona kule nkonzo every Sunday. Riyarapela eFine Town. Uma ugibele itaxi ucela nje ukuthi bakwehlise emagroundini aseFine Town before ibridge lase Springbok ngase station, ucela bakwehlise lapho, noma ucela bakwehlise short right after Mkhulu Tuck Shop eFine Town. Ama-taxi aseFine Town ayatholakala eBree Taxi Rank. Inhlongwaneso sizokhuleka nawe. Uthola ama-taxi eBree, sizokhuleka nawe, impilo yakho ikwazi ukuthi ishintshe. Khotsa modimo, khotsa bophelo, khotsa masioni, ukuthula makube nani nonke masioni. Masioni, tshebeletso iyakena eFine Town every Sunday. Siyabonga.